මට සමා වෙන්න. என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்க. මට කියන්නේ නාන්. ඒ වුණාට නාන් මன்னித்துக் கொள்ளுங்க කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි. රයිට්? මට සමා වෙන්න. என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்க. ප්‍රතිඵල விளைவு ප්‍රතිඵල விளைவு බේරගන්න කාපාතුංග බේරගන්න කාපාතුංග බේරගත්තා කාපාටිනෙන් මම බේරගත්තා நான் காப்பாற்றினேன் ඔහු බේරගත්තා அவர் காப்பாற்றினார் ඇය බේරගත්තා அவள் காப்பாற்றினாள் එතකොට நான் භාවිතා කරද්දී කාපාටිනේන් කියලා කියනවා அவர் ඔහු භාවිතා කරද්දී කාපාටිනාර් කියලා කියනවා කාපාටිනාර් අය அவள் භාවිතා කරද්දී කාපාටිනාල් කියනවා කාපාටිනාල් වංචා කරන්න එපා ඒමාට வேண்டாம் එහෙම නැත්නම් ඒමාට வேணாம் වංචා කරන්න එපා ඒමාට வேண்டாம் රැවටෙන්න එපා ඒමාර வேண்டாம் රැවටෙන්න එපා ඒමාර வேண்டாம் කල් දාලා තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය කියනව නේද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඊළඟ මාසෙට කල් දාලා තියෙන්නේ කියලා රයිට් අන්න ඒක කොහොමද தமிழ் වලින් කියන්න පුළුවන් කියලා බලමු කල් දාලා තියෙන්නේ ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது வைக்கப்பட்டுள்ளது කියන පොඩ්ඩක් අමාරුම වචන ඒ වුණාට දෙපාර තුන්පාර කියද්දි මේක උරු වෙනවා හරි फ्रेंड्स මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවා නම් ලයික් කරන්න ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button click කරලා තියාගන්න. ஹாய் நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இன்னும் என்னுடைய YouTube channel நீங்க subscribe பண்ணாம இருந்தா subscribe பண்ணி bell button click பண்ணி கொள்ளுங்க. Thank you. ගංවතුර වෙල්ලම් ගංවතුර வெள்ளம் லබන මාසය அடுத்த மாதம் லබන මාසය அடுத்த மாதம் ඊළඟ සතිය அடுத்த வாரம் ඊළඟ සතිය එහෙම නැත්නම් ලබන සතිය right அடுத்த வாரம்